Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marlene! Marlene! Ada ka kaday! Pasensya kayo, nana. Kalkalpas ko laan nagdigos. Isumot lagayam, Anya tigatangin nyo, Sa anak agumatang. Umutang aklaang kumaiti bagas kandilata. No pautangan nak, Mano a kilo, nana? Ken anya adilata? 2 sardinas ken 2 kilo a bagas nakaw. Awan ngaminan ti maisaang, ken awan isagpaw ko itinatang asida Ala, mabit lang nga rod ta mga kilo nana. Agyaman naklaunay ata pautangan naklatta. Uray dakkelan ti utang ko dito'y isturmaw. Saan pa'y ngamin amabalin ang mailako tinatang abulak. Ngam di ka madanagan. Bayadak to ti utang ko keng ka. Talaga anarigat ti agmaymay sa itibiyag, nana. Uwan nga rod nakaw. Awan ti katulungan. Nana, sulmot na itay. Iso nga agpay sulakay. Anya timay na ginatang bakay. Imutang iti sardinas ken bagas. Naimbag man ta pinautaham latta. Dakkelan ti utang na iti stormaw. Saan ka day? Wen nga maasya naklaunay ken kuana. Iso nga inikaklat na. No lumabasak nga raw iti paraangan nakit masyanak may. Ano-anusan na tagmulmula iti pitchay ken kung kumpurmi anat natang. Iso at tulungan talat-talakay. Mayat man itirik na no kasta ti tao amatultulungan. Amudamot at tulungan ti bagida. Saan akas iti daduma dita nga agururay dalatan iti tulong. Naku nampay bakal. No bak nang takuma ti urag na eden ni Nana Saul iti balay. Ay nawaw. Mamati kamot nga umanugot dayjay. Addamat balay ko kunana Naimbag abigat mo, Marley. Kastamot kada kayo, Nana Sol. Busy kan samay. Madama tiripak ko itilakok ng asukar, Nana. Apay ka din? Saba, para kada kayo. Ay nawaw, nagapon ti saba, Nana. Bunga ti saba amulak, Addamat gaya man na loom. Adda, Iso nga ikang katap no adamo maramanan nyo ken lakay mo. Ay wang gayam, mano nga tatigatad ti kasto yung alahas. Ay nawaw, balitok mo't day tanana. Nangalaan nyo iti balitok nga alahas yo. Sakit 22 carats pa'y. Ginatang ko day ta, idinapiksa akpeng agtrabaho. Isulaang ang tinamnamaak nga ilakaw, tapno makabayad ak iti utang ko. Mayat ti presyo ti balitok ita, nana. Ngam pagpanunutan nyo pa'y anaimbag no ilako yo. Kan kitaan nyo, ta mga nulukwan da kayo, iti pangilakwan nyo. Damat gayam induldulin ni Nana Sol akinabak nang na Jojo lakay. Kinabak nang kunam bakal. Wen lakay, impakita na nga rod kanyak. Ay nawaw. Anya kinabak nang ngay dayta. Balitok nga alahas lakay. Amok apud no abalitok dayjay. Aya. 22 carats pa'y. Nangina ti 22 carats abalitok. Saan ka day? Siga kanila ang tinakakita italahas na? Dayta tijak amulakay. Ngam siyakla ang tinangipakitaan na dito'y istor itay. Una, tamangan mo't numaamon dagiti kalugaran tayo. Kat pagintirisan da. Ibagak to kin ni Nana, adi na ibagbaga iti sabali a tao nga daiduldulin na nga alahas. Taamangan no takawin dakit di. Manuti balitok ita. Adda ila ko yo ay nana.
Ilakok kumaday ti alahas ko. Ne, mayat Kitagman na. Ilakaw, tapno ada ibayad ko iti utang ko. Wow, 22 carats ko naman. Mano ti bayad ti kastang alahas ngay. Mabitla nga, nana. Agtukaw kayo. Taikilo tayo pa numano agramo. Mano ti may sa agramo ita aya. 4,000, nana. Mano agramo ta alahas ko ngay. 5 grams lang na ito, nana. No ila ko yung kanya. At dati 20,000 nyo. Mabalin mo siguro daytan. Gatahang ako, nana. Itimplan nak man iti kapik, nanang. Ay, nasapa kamot ang nagawid, Fernan. Wala, taswerte kitang hal daw, nanang. Apay mo't ang naibagam ti kasta. Nanang, makitkita yun ito eh. Ay, nawaw. Alahas mo't dayta. Numailakok da ito eh. Dakkel to ti kwartak, nanang. Nangalaam dayta nga alahas. Ninanang mo't, inlako na kanya ka. Nalipatan nyo ka din, a gold buyer to'y anak yo. Nan kita ekman. Gaman nyo ba ano kaya tayo? Mabalin latamid. Kasla 22 carats pay. O nanang, 22 carats na ita. Iso talaga aswertek. Amangan no addaman linukumon. Oo na. Binayadak na itang alahasan niya. Siguradom laang, Fernan. Diyak kaya nga adda agreklamaw. Bayada ka unti utang ko, Marlene. Ah? Nailako ko unti balitok nga alahas ko. Iso nga dati kwartak. Sino nga'y tinangilakwan nyo, nana? Ni Pernan akalugaran tayo Mano nga'y tiimbayad na, nana? 20,000 laang, ta 5 grams kanaw ti alahas ko. Ay, nawaw. 20,000 laang kunayo? Wine, apay ka day. 4,000 laang ti may sa agramo? Kaano nangina ti balitok ita, nana? Aya, Wala na. Saan laang 4,000 ti may sa agramo? Kan may sa 22 carats ti alahas yo. Nangingina ti bayad ti 22 carats. iso mo nga mintimbaga ni Pernan kanyak. Ay, una yan ni Fernan. Gapu tadiyo ammo ti presyo. Linuko na kayo mutan. Mano ti balitok ita ay alakay? Nangina ba ka? Apay ano sa lutsod mo? At ila ako mabalitok mo kaya. Ginatangda ka nung nga ti 22 carats nga alahas ni Nana Soul. Sino tigim matang ba ka? Inla ko na kanukin ni Fernan akalugaran tayo. Dayjay mo't a Fernan, linuko na mo jay bakit? Anya? 20,000 kanulaang tibayad ti 5 grams a balitok ni Nana Soul. Ay nawaw. Apay at 20,000 lang, Mike. Kat 7,500 ti may sa gramo ita. Day nga road lakay. Kun 22 carats pa'y ti alahas ni Nana Soul. Sigurado ang nangingina dayjay. Kaduam ni Nana Saul, takasarita yun ni Fernan. Pananggundaway, Mike, tikas tangay na ramit na. Anya ti gagara yun, Nana? Kurang mo gayam ti inted mo abayad ti 22 carats nga alahas ko, Pernan. Gusto lang, Nana. 4,000 times 5 grams. Kat 20,000. Nangina kanu mo gayam ti balitok ita. 7,500 per gram. Kun 22 carats ti alahas ni Nana. Ay nawaw, nalpasin ana idil day diyang alahas. San anasaya at aluklukwam ti padam a tao? Nagwan ni Nana, ta saan na nga ammo ti presyo? Kas na ko nakita yun, nalpasin ti saritaan mi. No kasta? Kas jay at talaga ti bayad ti alahas ni Nana? Wala, tanalpas mo ti saritaan mi. Imbagak mo't kinkuha na 4,000 ti presyo. No ignorante damat akit saan ko nabasol dayta. Gapot ta saan nga ammo ni Nana sol ti presyo ti balito? Ginundawayang matan? Ay unay kan? Kahit, kumusta ay tilakad yung Nana Saul? Ay, awan na pasamak lakay. Ay nawa, apay nga awan.
Imbagayo kumaa at 22 karas ti alas na. Agpatangken mo't da Fernan. Anya? Nalpas ka no ti Dilda. No ignorante da akit basol da matin. Kunana pa'y kidi ka da kami. Talaga gaya mamanang gundaway tayo dyan tao no balitok ti saritahan. Aya, Wan, ti istoryada kanya. Kat adu ka no ti linuko tayo dyan tao. isumat lagayam akas jay ti panagsasauna kada kami kininanasol. Talaga gayam nga aramid na ti mangloko iti pada na at tao. Saan mo't nga ron nga agbutan? Agraman jay bakit? Kat maiturad na alukwan para lang iti 22 karat sa balito. Bagbagaan nyo man ni Fernan na Perla. Apay, anya man ang tinaramid ti anak ko. Linuko na ni Nana Sol, Nana. Anya, Adain la ko ni Nana Sol nga alahas kan kwa na. 22 karats day chay. Ngam 20,000 lang ang tiimbayad na 85 grams, Nana. Saan ngamin nga amo ni Nana Sol ti presyo? Iso asaan ang nagreklamo? ay nawaw, talaga gayam nga awan manaknakam da dya tao. Ay na, mangibabae na talaga. Wan nga rod, Nana. Amo na abakutan ni Nana Sol. Ngam gundawayan na pailaang. Idi pa'y nga ibagbagakan kwa na, nga awan na saya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Ngam ne, itultuloy na latamag. Itad mo no anya ti para ken nanam asol. Anya para kinkwa na mo't nga ibagbagayo na nang. Ti bayad ti 22 karats nga alahas na. Ay nawaw, nalpasin ana idilda dyan nga alahas na nang. Idi pa napalabas sa bulan. Oray pa'y, nalawag mo't alinukom jay tao. Apay at 20,000 laang ti imbayad mo ke nangina ti balitok ita. Pangasyo ta di dakring-ringen na nang. Nung nalpasin ti dilakit nalpasin. Apay, di ka mabuteng aya iti kunada a karma. Oho, karma mga ibagbagayo na nang. Di ka di maasyan kadagiti tattao alinuklukaw. Amin tayo katag kasapulan iti kwarta. Iso nga amuda man ken sa antipresyo, agbalin ka kumalat ta apatas. Saan ko abasol no ignorante da may papan iti presyo ti balito kanya. Nagadun apet chay, Nana Sol? Kas iti sigaw, i-display man nandito istormaw. Mano a kilo day tanana? 5 kilos lang, ngam isupay mo't nga maisukat iti bagas, wano asukar, wano dilata. Apa ay nana, naibusan ay ti bayad ti alahas nga inlakoyo idinapalabas atawan. At dapay mo kiday, ngam masapol nga agmula aklat tata isupay mo't Sa bagay, isumutin at ti exercise yun, nana. Wen Oray kan pernan. Anya tinararamid mo aya. Di mo't imbagaken ka, adi ka agmotor no nabartek ka. Nagalismat ngamin ti kalsada na nang. Anya ti imbaga ti doktor kada kayo ngayon. Ay, awanon. Putdin data may sasakam. Anya? Oh, narang, sana mabalin. Tasakam mo't nga rood ti apektado. Anya ngay nga rood ti maaramidan tayaw. Awan ka rin tinaduma pa muspusa, nanang. Awanon. Narang, diyan kaya tagbari na pilay. Ay, kano day tatigasat mo? Awan maaramidan tayaw. Sana, nang. Sana mabalin. Na-aksidente ka naman ni Fernan iti napalabas alawas pa kay. Asino ti nakadamagam iti day talakay? Iso ti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayaw. Kumusta ka numat ti kasasaad na? Kasano ang na-aksidente? Konsyos ka naman. Mabalin a kasarita. Maputod ka no ti may sasaka na. Anya? Ay sus, awanan pagpa-ospital na mutlangan ti urnong na naggapoy ti panang lukloko na iti pada na tao. Ay, anya ngamin ay ati inaramid na. Apay ang na-aksidente.
Ti ko na dakit naggapo ka no iti may sa abar. Idi paawi dan. Di tan ang aksidenteng. Imbag tanailasat na pa'y. Siguro. Plano ti Diyos da ito yung agbyag pa'y. Iti kasta kag nakam. Kan baliwan na lagi ti bidok nga rabit na ba? Kumusta mo ni Fernan, Nana Perla? At dayjay balay. Naimbagan sa mo Ay, saan pa'y nga road? Di talaga nga i-give up yun ti pwesto na, Nana. Ay katwanan tawan mo't mga sikaso. Kan may sa, awanan na ba ti akwarta na? Awan pagpuunan na. Ay, sayang mo't anana. Dakkel mo't nga minti gastos mi iti ospital balasan ko. Aging gaita ngagpapaimbag, kasapulan milat ta ti kwarta. Plano siguro ti Diyos tinapasamak. Tapno maamiris na dagiti kamalina, Nana. Kastamot laeng ti kunak nakaw. Nagbalintumot aman ang gundaway gapo iti kwarta. Anya ngay ita. Amuyo ka din, Nana. Naaksidente ka no ni Fernan. Adya, Iso apinutod dati may asa ka na. no kasta. Isugayam di pagsarsaritaan da di tawiting sid itay. Nalabit nga iso, Nana. Kaasimit no kasta. Wen nga rod, Nana. Maasyan talatakan ko, na. Nga oray no kasjay tinararamid na iti kalabas. Asino ngayon tinangbantay iti pwesto na. Damag ko kat i-give up da dayjay, Nana. Awan samot din pagpuunan na. Tadakkel ti gastos da iti ospital. Ay nawaw, apay adi ka pa'y lamangan si Kapernan. Makapawan ganas mo't nanang. Na, Gapulang iti may sa pasamak. Napukaw ko ti kinabaknang ko. Awanin ti negosyo. plano ti Diyos dayta anak ko. Iso napasamak ti kastakan ka, tapno agbalbaliw ka. Tapno maamiris mo, dagiti bidot mao. Nanang, siyak maklong tinapasamak ka niya. Anya nga iti maaramidan tayo. Kat naibayad mo ti kwartam iti ospital. Amumot adakkel ti gastos tayo para iti panagpaagas mo. Kasano pa yun ita nanang? Kasano amang rugi ak manen? Kat kastoy mo't ti kasasaan ko. Pagyamanam latta ti Diyos, tanailasat mo tinapasamakan ka. May kadwa day taabiyag mo. Iso adi mo kumansayangan. Usarem anasayaat. Aramidem no anya ti maiparbag. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaignorante ti padam a tao. Amuda man kan saan ti husto a presyo, agbalin ka kuma a patas. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.